Halo teman-teman, ketemu lagi di Sahila Aesa Putri. Kali ini kita mau cari mainan lagi nih teman-teman. Ada mainan apa ya? Wow, banyak sekali mainan nih teman-teman. Ada ondel-ondel, pop it, sama mobil-mobilan teman-teman. Ayo kita masukin ke baskom teman-teman. LOL. Anak ondel-ondel. Anak ondel-ondel lagi. Kereta Thomas teman-teman. Mobil-mobilan truk. Wow, ada dinosaurus. Ada mobil merah nih. Ada pop it. Pop it lagi nih, pop it wortel. Ada pop it owl nih teman-teman. Wah, ada dinosaurus lagi teman-teman, warna hijau. Wah, ada bapak ondel-ondel. Ada ibunya juga. Wah, ada bapaknya lagi pakai baju pink. Wah, aduh jatuh teman-teman. Wah, ada dinosaurus lagi. Ini ibunya nih teman-teman, ibunya ondel-ondel. Ini ada kereta Thomas lagi teman-teman, warna hitam merah. Nah, ini dia ibu ondel-ondel. Dan ini bapaknya nih teman-teman. Apalagi ya? Wah, ada kaktus joget. Wow, bagus sekali. Wah, udah habis semua teman-teman. Kita ketemu lagi di video berikutnya teman-teman. Dadah.